kantu nanjye hanumiwe kubw'ibi bintu Niyombare atangaje cyangwa se kwitahuka n'ihunguka y'umuntu witwa Niyombare. Sindi Dede sinzi kuri mu byakire, Evariste Ndayishimiye sinzi uko ari mu byakire, ariko General Niyombare asohoye inkuru cyangwa se itangazo cyangwa se video yo Niyombare atangaje gutaha mu gihugu cye cy'u Burundi n'umugore n'abana be. Barundi bamwe bati karibu, abandi bati ngwino tukubagira ibisiga. Abanyamahanga bamwe bati nta uyoba inzira ubutayiyoboka, taha mwana turagushyigikiye n'iwanyu. Bandi nabo bati nazashyikirizwe ubutabera. Ndaje reka nguhe video rero ya Niyombare, nguhe amakuru ya Niyombare, nguhe amakuru ya Niyombare. Niyombare wateye kudeta igapfuba, General Niyombare ukanze isi, General Niyombare unyeganyeje isi, General Niyombare utangaje kujya kubohoza igihugu no gukura igihugu mu maboko ya Sendide FDD mu mikorere mibi no mu mikoreranire mibi idahwitse idashyitse. Niyombare uvuze ko agomba kubaha igitoro, Niyombare uvuze ko agomba kubaha ifumbire mvaruganda, Niyombare uvuga ko ifaranga ry'idolari mu Burundi rigomba kugaruka, Niyombare uvuga ko abarundi babuze umucunguzi bakabura umurengezi, Niyombare uharaniye guha uburundi umugisha n'amahoro. Nanjye ngira ngo mbaho umwanya video y'iminota yenda mikeya, ariko dutangaze tunavuge ngo ese koko Imana ishobora byose isumba byose yo yabivuzeho iki? Ngira ngo mu butumwa butandukanye Burundi bufite amasezerano meza, Burundi bubuza, Imana ibuza abarundi kugenda nka nyabahurura gusa. Ibintu bigera muri bitatu hano Imana imbwiye ngo ntangaze, ndabitangaza hatabuzemo na kimwe, ntanagabanyije ntanongereye. By'umwihariko ndabanza ngaruke kuri iyi nkuru ya Kanzisi cyangwa kuri iki kiganiro gikanzisi, kuri iyi video ya General Niyombare. Ningaruka ndagaruka ku muntu witwa Nyangoma, ndagaruka kuri Kanani Uburundi bwinjiyemo Imana yabasezeraniye, ndagaruka nanone tuyage uko ingabo z'u Burundi zivuye muri Kongo, koko Imana yabimbwiye ngo mbitangaze. Kandi uko kwezi k'umunani bimwe niko bigomba kuba bikozwe, turi mu kwindwi, n'ukwindwi k'umwaka utaha n'ukumunani k'umwaka utaha. Ibyo byose ngira ngo ni ubutumwa bwiza bwamamaza ubwami bw'Imana. Nguhaye ikaze ngushimira gukanda saboni. Mwami Imana aguhezagire cyane, turagukunda mu izina ry'Umunyanazareti. Ngira ngo rwose fukamye ce bugufi Niyombare, nkusubiriremo nongere nkubwire, wowe Niyombare niba utangaje gutaha ibi bikurikira ubigendereho. Kandi Niyombare niba uzanye n'umugore n'abana na Nyangoma, dore umurongo mutavangira umwami Dawidi. Koko buno ntabwo tugitwikiriye ibintu, turi kumenera inda ku rukumwe. Koko ijambo Imana yavuze rirasohoye. Imana yamwe ngo mbitangaze ngo umwana w'ikirara aratashye, kandi bamubagiye ikimasa, bamwambitse impeta n'umwambaro wera. Umwambaro wera bisobanuye kubabarirwa bidasubirwaho. Nta kintu na kimwe wakora ngo ahanwe, yababariwe. Noneho rero genda ashyiraho uyu murongo hatagira umuntu uvanga. Hano turabashyiriramo video, ntabwo ari audio. Babantu barebaho umunota umwe bakaguruka, turabashimiye. Ariko na babantu tubana mu materaniro, tugatangirana iteraniro tukarisoza, kude chapeau, koko umugisha nitwe tugomba kuwusangira. Ni ukuvuga ubu tuvugana, itangazo riri kuzenguruka mu gisoda cy'u Burundi kiri muri Uvira. Kandi ingabo ziri muri Somalia nta ngorane. Ariko Burundi ntabwo ari Kongo, Burundi ntabwo ari Sudani, Burundi ntabwo ari Somali, Burundi si ubw'akajagari, Burundi si ubw'amabyi.
Burundi ntabwo ari ubw'abarozi. Burundi ni igihugu gifite amasezerano ava ku butaka akagera ku ijuru. Ni igihugu gifite ubushobozi mu butaka, mu mazi no mu kirere, ariko mu buryo bw'impemu. Ibyo byose mu butumwa bwiza mbazaniye, reka dusasanure akantu ku kandi, ido nido, hombo homboka, cyambo cya mukongomani. Noneho mutwangere rimwe cyangwa mudukundire rimwe. Ariko Imana yambwiye ngo abarundi bagiye gutambika, igihe bazamukiye umusozi kirahagije. Imana irambwira ngo mbitangaze ngo biremwe nonaha, kandi igiye kujya imbere Dawidi ahataringaniye izaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma bicemo kabiri, n'iminyururu y'ibyuma iyivutaguze. Ngira ngo mugiye kwakira umugisha rero, mumaze imyaka n'imyaka mwarasezeraniwe n'Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Amen. Nyikiriza ngo haleluya. Ngira ngo rero ngiye kubaha umwanya mukurikire niyo mbare n'ubutumwa bwiza Imana yaturungikanye n'Umwami wacu Yesu Kristo n'Umwuka Wera, kugira ngo ibintu bisasanuke, ibintu bikunde, ibintu byemere, ibintu bibe byiza, ibintu bibi by'umugisha, abasangiye ubusabere kwitana ibisabo. Mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Imana ubwayo niyo yateje ikibazo kigiye gukuraho intambara muri Kongo. Ingabo z'u Burundi Imana yambwiye ngo zo ubwazo zifatiye imyanzuro yo kuva muri Kongo batarinze kubyumvikanaho ku mpamvu izo arizo zose. Imbere y'ishobora byose, ingabo z'abarundi zivuye muri Kongo, nta nama ibaye ya Gisekedi, nta nama ibaye ya Evariste na Ndayishimiye, zivuyeyo nta mananiza yandi. Kandi ibyo mwe mwirukasemo M23 ikarwana bikananirana, n'ibindi bihugu bikarwana bikananirana, uhoraho Umwami Nyiringabo Imana ikoze ibitangaza. Buno tuvugana ntabwo ari kera, nta mezi mushigaje muri Kongo mwabasodamo. Sinzi ko ndi buvuze ingoma, sinzi uko ndi burangurure, ariko Imana yambwiye ngo iteje ikibazo gituma ingabo zivayo, n'iziriyo zivuyeyo, n'izendega kujyayo ntaho zikigiye. Imana iteje ikibazo gituma abarundi batajya kurwana muri Kongo, n'abari kurwana yiteje ikibazo gituma bataha. Bo ubwabo koko amaboko y'Imana yo kujya kurwana muri Kongo ntabwo Imana yayarambuye. Iyi yarambura itsinzi mwari muyifite, ariko ntabwo yayarambuye. Imana irambwiye ngo muratashye, kandi nimwe banyuma mugiye kuva muri Kongo. Abagiyeyo si bindeba, abariyo ntibindeba, ariko nimwebwe banyuma. Mwabashinga ntahe, nimwe banyuma. Hama impunzi zavukiye hanze, bamwe bavukiye hanze ubu ni inkumi, abandi ni abasore. Impunzi zagiye kera ku bwa Nyangoma, ku bwa Niyombare, na mbere yaho kera cyane. Hari izo bambuye imitungo, izo bashimutiye imitungo. Umuntu uri mu Burundi uri mu bintu bitari ibye, nkugira inama niba udashaka gupfa, kuko Imana hano izica abantu baramiza isanduku y'isezerano bakayakiriza amaboko yuzuye ubugome n'ibyaha. Mwebwe mufite ikibazo gikomeye cyane. Inyungu wakuyemo ibyo watwaye bibi byo, ariko ibisigaye nyirabyo nazo uzabimuhe, niho uzaba wicunguye. Ndetse unamwakira umuhe nk'ibimutunga iminsi naka cyangwa amezi naka cyangwa imyaka naka, bitewe n'umusaruro nawe wakuyemo. Ariko ba bantu bavuga ngo twarabohoje, Imana irabakandagira mu mutwe. Twabonye isanduku y'isezerano ihonyora abantu itambuka, ibakandagira mu mutwe bibi bibazo. Namwe hari abantu Imana iri bukandagirane kubera kutumva no kutumvira Imana idutabare. Hari amabuye y'agaciro ari mu Burundi, Imana igiye gukora ku maso abarundi muyabone koko tugeze i Kanani. Hari gazi iri mu Burundi uhoraho agiye gukora ku maso abarundi muyibone, kandi nyinshi, peteroli nyinshi, mazutu nyinshi. Yesu Kristo mwana w'Imana, mugiye kugira abanyabwenge icabwenge nyinshi,
hagiye kubakwa ikindi kibuga cy'indege, hagiye kubakwa iminara, amasoko agiye kuzamuka, hagiye kuba abakobwa beza, abasore beza, abagabo beza bashinguye, amata agiye kuba amata, mwe mugiye kurya, abandi munwe, abandi mwambare. Erega iyi Mana dusenga nta bwiza dutererana, erega iyi Mana dusenga nta bwiza dutererana, senga senga ntacyo uzabura, senga 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 ntacyo uzabura, senga senga mugabo we ntacyo uzabura, senga. Ni ukuvuga ngo mwebwe mugiye kubona Uburundi buva ibumoso bugiye iburyo, mugiye kubona politiki iva ibumoso igiye iburyo, mugiye kubona imikorere mishya, mugiye kubona ubuzima bushya. Haleluya. Kugeza ubwo umurundi wese azajya abwira mugenzi we ati ahashe, noneho kweri natwe tugeze ahantu icyubahiro kiri ku gihugu. Buno igihugu cyambaye urubwa, cyambaye igitutsi, ni ibigwari, ni abanebwe, abanyepolitike, ni abakomedi, ni abasuma, ni ibiturire, nibyo. Ariko umwambaro Imana yawucagaguye, yawushwanyaguje, mugiye kuvamo Burundi umuntu wese azareba, umuntu wese azumva, akabubonamo akazoza ndetse k'ibindi bihugu n'andi mahanga bakaza kubigiraho, bakaza kubigiraho namwe iterambere, icabwenge zose zigiye gutaha, abahizi n'abahanga bagiye gutaha, kugeza ubwo buri ntara imwe nibura ya Bururi cyangwa ya Mwaro cyangwa se ya Rumonge izaba ifite ubushobozi bungana n'ubwo Bujumbura y'uyu munsi ifite. Intara ikenye izaba imeze nka Bujumbura. Ubwo ibyo ntabwo mubyemera, muravuga uti wari ukwiye guhanura ibibi, uri inkotanyi, uri RDF, uri umwanzi w'u Burundi, uri umugome. Ntacyo ndi umugome, ariko je niko Imana yabimbwiye. Tanganyika igiye kugira umwimbu, murye munywe, mwiyongeze ibintu bibe fresh. Kandi amasengesho yose Imana irayashubije. Abantu bose basengeye iterambere barisabira igihugu cy'u Burundi, mwese Imana irabashubije. Haleluya. Hama niyo mbare uyu nguyi ibi bintu Imana yambwiye ngo mbivuge cyangwa se mbitangaze. Imana yambwiye ngo niyo mbare muri uku kwezi kwa munani mushobora kumva ari kuvuga ibyo gutaha. Imana irambwira ngo muri uku kwezi kw'icyenda niyo mbare mushobora kumva ari kuvuga ibyo gutaha. Vuba rero yambwiye ngo amatwi yanyu yitegura itangazo ry'umuntu witwa niyo mbare. Uri bukurikire gutangaza irindi tangazo n'umuntu witwa Nyangoma, ariko ubwo reka mbigarukeho koko dutangira nabaye nkubivugaho usa n'ukomeje, ariko reka mbigarukeho mu izina ry'umunyanazareti. Nukuvuga uwitwa Generali Godefroid Niyombare, niba ntihenze ariko nibyo ko namubonye mu isura no mu ishusho. Imana yambwiye ngo impunzi zose z'abarundi ziratashye, zafashwe ku ngufu, zirya kabisi n'agahiye, zirara habi. Hari abashaka gusazira mu gihugu cy'u Burundi, hari abashaka guhunguka, hari abashaka kuba bazima, hari abashaka kwinjira mu gihugu hatarinze kuba kaga na kangare cyangwa se batarinze kugwa mu kangarateta. Ariko Imana irambwira ngo mbitangaze. Imana ikinguye urugi runini, umwana w'ikirara aratashye. Imana irambwira ngo amasengesho yose irayashubije. Abantu bifuje gutaha i Burundi, nimutenyenye umwanya nk'uwo guhumbya. Icyari kibyihishemo, dayimoni wari warahagaze mu nzira, wari warazibiye amabarabara yose yo guhunguka. Imana irambwira ngo ikuyeho uwo muzimu n'umuzimukazi, ishenye iyo nzu, icyo cyubakwa, uwo munarira urimbuye. Imana irambwira ngo nimbabwire musenge musezera, mwitegure gutaha, mwitegure ibyo uko mugiye kubaka igihugu cyanyu, mwitegure uko mugiye gufatikanya n'umwami Dawidi. Imana irambwira ngo nintangaza ubutumwa ntiburare ntibwirirwe butageze ku barundi n'abarundikazi ndetse n'abanyamahanga babifuriza ibyiza n'amahoro. Amen. Imana irambwira ngo kandi izengurukije marayika wayo mu isi hose gutangaza ubu butumwa butagira
imbereka cyangwa butarimo ubwiko. Iyo bavuze ubwiko, ikiganza kitarimo ubwiko, ubwo hari umuntu uguha ikiganza ameze uku ariko ikiganza kitarimo ubwiko urabona ko kirambuye. Imana irambwira ngo yohereje marayika uzengurutse isi yose w'urukundo kutangaza iri tangazo mu nzozi, mu ijwi, mu ijambo, ko petekeshezerederebo uravibaye ukamene kuwa zomene ya zopaya. Imana irambwira ngo hari marayika ugiye gucyura abarundi rwose, mujye kubaka igihugu cyanyu. Uhoraho arambwiye ngo avumuye igihugu cyanyu. Imana irambwira ngo itabaye umwene gihugu n'abene gihugu. Data arambwira ngo ariyubahishije, asuzuguye ababasuzuguye, yanze ababanga, agiye kugenza ababagenza. Ariko arambwira ngo nimbwira igisoda cy'u Burundi ntikizongere kugenda nka nyabahurura, ahubwo kijye kigenda kivuganye n'Imana, kijye kigenda gifite urwandiko Imana icyandikiye ko kujya kurwana. Ese Mana nintera uzabana nanjye, nindwana uzaba uri kumwe nanjye? Ese Mana ntabara uzatabarana nanjye? Nuko Bibiliya ivuga. Nuko bene Hadadi Uhoraho aramubwira ngo ndi Imana irwanira mu mpinga y'imisozi. Abibwira Ahabu ngo ndi Uhoraho urwanira mu mpinga y'imisozi no mu bibaya cyangwa mu kiyaya hose ndarwana kandi ndanesha, ndi bukurwanirire. Kandi kuko Imana yarabikoze, nuko yanze kwica bene Hadadi kandi barahize, Imana nikubwira ikintu ujye ugikora. Yanze rero kumwica, Uhoraho ararakara, aravuga ngo nzagushukashuka nkwice. Kandi koko Imana yaramwishe. Barundi kazi, ndatangaza ibi bikurikira. Dore hagiye kuba ibintu bisa n'akajagari n'akavuyo. Imana irekuye kugira ngo iroranye ibintu kandi itondeke ibintu. Ndagusabye ntiwite muri nyabahurura ngo ufate umuhoro ujye kwica. Murundi kazi, ntufate ifuni ngo ujye kubita abantu, ntufate injya ngo wicishe abantu uburozi. Oya, igengesere ko iyi ni Imana ije mu Burundi. Harimo abantu bari bubyitiranye bakagira ngo ni Redi Tabara itashye, bakagira ngo ni Nyangoma utashye, bakagira ngo ni Niyombare utashye, noneho bakisuka kuri Songoye cyangwa bakisuka kugwana n'Imana ariko batari bugitsinde. Ahubwo mbivuze hakiri kare, nimwitegure ko Imana idashobora kurwana n'umuntu, ahubwo iyo ivuze biraba yategeka bigakomera. Nimwitegure, ingabo zanyu ziratashye kandi ziraje kandi muzakire. Kandi buno tuvugana Imana izihaye ibitugu, razibwiye ngo nimuhindukire mutahe. Imana iravuze ngo ingabo z'u Burundi zihindukire zitahe. Uko mpindukiye rero niko Imana yambwiye ngo ingabo z'igihugu cy'u Burundi wabonye ko zitashye zivuye muri Kongo Uvira, ngo igihe cyo kujyayo kwanjye Uhoraho ntikiragera, ariko zizajyayo. Ariko igihe si iki, buno ni uguca amahera. Rero ziratashye vuba. Murumva amatangazo yo gucyura igisirikare cy'u Burundi. Kandi ibyo tugize umugisha byaba ejo, byaba bikingiye igihugu cyose. Ariko nizitaha zinatsinzwe, nizitaha zinarwanye bakazirukana, zirakurura akaga. Ariko Imana izishakira igitambo ifite uko izabigenza. Haleluya. Bwira barira bere kurira, gutabagwa kurabonetse. Bwira barira bere kurira, gutabagwa kurabonetse. Bwira barira bere kurira, gutabagwa kurabonetse. Bwira barira bere kurira. Mbare iyi video n'iri tangazo n'ubu butumwa bwa Niyombare bw'uko mu kumunana agomba kuba ari mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo benshi babivugaho rumwe, ntibanabyumvikanaho kimwe. Ariko uko byagenda kose nta murundi wo guhera hanze. Ngewe buno tuvugana iri joro, Imana yampaye amakuru ko na Nyangoma agomba gutaha, kandi ibyo byose birakorwa mu mwaka umwe. Imana impa amakuru ko nyene cyubahiro Evariste General Major Ndayishimiye araca bugufi, bibe byinshi mu bisangire, bibe bike mu bisangire. Ariko icyo kidashobotse, nta nkube ebyiri mu gicu, nta bihanga bibiri mu nkono. Koko Niyombare
umugore we bivugwa ko aba muri Kenya, we sindi buvuge koko sinanahazi, sinanjye ngo sinanahazi, reka mbivuge uko, ariko shingiye ku makuru y'ijuru, shingiye ku makuru Imana yaduhaye, sinzi ko wabimenye cyangwa wabyumvise. Niba ufite amaso y'imwemo ukaba wumva iby'umwuka, niba ukijijwe Imana ikaba yaragutoranyije, igihugu cy'u Burundi yewe Imana yavuganye nanjye irambwira ngo umwana w'ikirara aratashye kandi arakiriwe. Imana irambwira ngo impunzi, uruzerero, ururindagiro n'urucuriko, bimwe abatanzaniya muzikubita ibirenge mukazica n'abanyakenya, Imana yambwiye ngo ibatuye umutwaro mwakorewe n'abanyepolitike. Hari umutwaro abanyepolitike bakoreye igihugu cy'u Burundi, uyu mwaka Imana irawubatura mu izina rya Yesu. Imana yambwiye ngo uyu mutwaro utuye igihugu cy'u Burundi, umutwaro mwikoreye hafi imyaka irenze 60. Nta bindi nabonyeho, ibindi nabonye nabibonye ku ruhande mpise mbyibuka. Imana irambwiye ngo ibatuye umutwaro petekeshezerederebo. Yewe ndi umuhanuzi, Imana yambwiye ngo iyabyaraga inka imwe irabyara ebyiri. Imana ivugana nanjye irambwira ngo nimwitegure imihanda ya gari ya moshi, mwitegure kompanyi y'indege zanyu zanditseho Eya Burundi. Imitaha igiye kuva hanze itagira ikwingana. Igihugu cyanyu kigiye gukuba, ubutunzi burahita bumera nk'ikizinu cyangwa se ibihumyo cyangwa se ibyobo. Harimo abantu bapinga Burundi, harimo abantu basuzugura Burundi. Nagira ngo nguhamirize ko amakuru Imana yampaye ntabwo arayo ijwi rya Amerika ryamaye, ntabwo arayo numvise kuri BBC, sinayo numvise kusamiriza z'abarundi, nayahawe n'ijuru. Unyumve neza, nayahawe n'ijuru. Imana idutabara. Ndagutangarije, itegure mu kwa munani. Ibi ndi kukubwira mugiye kubona amasanamu niyo mbare yayagarutseho kandi ari seriye. Kwezi k'umunani harimo kuvuga kwa niyo mbare, unuko 9 mugiye kumva Nyangoma avuga, kubera ko marayika yavugije inzamba ararangurura mu isi hose. Murunda hari Imana yavuze ngo itegure, nushaka gusubira iwanyu urasubirayo, nushaka no kuguma i Babuloni uragumayo, ariko ushaka gutaha ngaha aho ndi. Imana data wa twese uri mu ijuru yirahiye, yavuze ko igiye gucyura impunzi zose zigataha. Imana irambwira ngo intambara iri Uvira, intambara igiye kubera Uvira, ntabwo ingabo z'i Burundi zizigera zibona itsinzi muri Kongo. Imana irambwira ngo zizabona itsinzi mu Burundi. Umuntu uzaza kubatera mu Burundi, Imana izahamuvunira amaguru. Ariko umuntu uzabarwanyiriza hanze y'u Burundi, kereka iyo ntambara nimwiyiriza ubusa, mukajyana n'Imana, mukavugana n'Imana, mukemerana n'Imana, ubwo rugendo Imana ikajyana namwe. Ibindi mujyamo guca amahera, nimutajya mubaza Imana muzajya muhashirira nk'imburabwenge. Ibindi mujyamo kubw'inyungu zanyu, mutukisha izina ry'Imana, mugayisha Imana. Uzi ubutunzi buri muri Kigoma, uzi ubutunzi buri muri Uvira. Yaba mwari mugiye kurwana mugaruza intara ya Uvira ikagaruka ku Burundi, ariko kurwana kwanyu muca amahera, bene gihugu bagowe barira. Imana yambwiye ngo umutwara igihugu cyikoreye imyaka irenze 60 ndawubatuye nduwiteka. Yadutuye imitwaro yaduheta mishaga, none tugenda twemye. Yadutuye imitwaro yaduheta mishaga, none tugenda twemye. Imana irambwira ngo ninitegereze ndebe, niho hantu mugiye kujya musohokera, niho hantu mugiye kujya mutemberera. Ubuvuzi buteye imbere mugiye kububona, doroni mugiye kujya muzibona. Iterambere Imana irarizanye nyayo, ariko Imana yambwiye gushyizeho iherezo. Ingabo z'u Burundi zivuye muri Kongo ziratashye. Bintu pinga, nubwo bibiri tubuza kurahira kiri urutoki genda ruguhaye.
ingabo z'u Burundi uyu mwaka urashira zose zavuye muri Kongo. Uzaze hano nyomoze, niba ndi umuhanuzi w'ibinyoma umbwira uti uyu mwaka urashira zavuye muri Kongo burundu. Ntanga bisigayeyo kandi mbwira abasirikare bari muri Kongo b'Abarundi, mwiyirize ubusa Imana itaza kubahana mu maboko y'abanzi banyu. Kuko Yesu atarinze abarinzi barindira ubusa, ataguhaye itsinzi ntayubona urwanira ubusa. Muharire urugamba abakongomani, ibyo nibibananira. Imana ntabwo iri kumwe namwe kwica kurimbura. Imana yatoranyije Abarundi barinda igihugu, bubaka igihugu cyabo. Ubushobozi mpuzamahanga bwo kugarura amahoro mu bindi bihugu. Nimugenda nka Isirayeli, Irani irabatimbagura. Isirayeli yagiye izi ko ijyanye n'Imana, izi ko igiye kujya gusenya Irani. Igezeyo isanga Imana ntiyigeze ijyana nabo. Biyibyarira akaga n'akandare, biyibyarira agashoberamahanga. Igaruka isaba imbabazi na tarapfa. Uyu munsi mw'Abarundi muri Kongo kurwanayo, nimukurikire isezerano ry'Imana. Imana ibyo yavuze no kubikora izabikora. Impunzi ziri muri Kenya, ziri Zambia, ziri muri Malawi, ziri muri Mozambique, ziri Tanzania, ziri mu Rwanda, ziri muri Kongo, ziri Uganda, ziri Kinshasa, abari mu Buraya, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abagiye gukora utuzi dusanzwe muri Oman, Arabia Saudite n'ibindi bihugu bitandukanye. Nta gihugu na kimwe kitarimo umutrangeri cyangwa se ingenzi yitwa Umurundi. Ariko mwese Imana ibahaye gusubira mu gihugu cyanyu cy'amamuko cy'amata n'ubuki. Imana ibahaye gusubira mu gihugu cyanyu, ibakuyeho agacengerwe, Imana ibakuyeho igisuzuguriro. Umva uko Uwiteka avugana n'u Burundi. Imana yambwiye ngo mbabarire, ngo Uhoraho arambwira ngo mbabwire ngo iri jambo muryumve kandi muryumvire. Imana yambwiye ngo ibakuyeho igisuzuguriro. Iyabyaraga imwe ibyaye ebyiri, iyabyaraga ebyiri ibyaye eshatu. Imana irambwira ngo ibahaye iterambere riruta iry'ububiri gikure. Kandi Uhoraho arambwira ngo nintangaze ko umwana w'ikirara atahe. Ni inkuru iri muri Bibiliya. Kandi bamubagiye ipfizi, bamwambitse impeta, bamuhaye umwenda w'umweru, bamuhinduye umunyamugisha. Harimo abanyeshyari bari bwiyahure, harimo abanyeshyari bari bubone ibintu byayangaye, harimo abantu bafite dayimoni yo kutanezezwa nuko Abarundi bose baba bari mu gihugu. Abo rero baramera nka wa mwana wagaye akanagaye ise kuko bakiriye uwari warazimiye. Ariko mwese wabashyira hariya ntago mwamutera ibuye. Twakoze ibyani twashyikira ubwiza bw'Imana. Imana itanze umugisha wo kubabarirana, itanze umugisha wo kubabarirana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yambwiye ngo nimwiyirize ubusa, kubera ko uku kwezi kwa karindwi Imana yarababuriye, kwa gatandatu kwashize Imana irababurira, subira inyuma Imana yarababuriye, irababwira ngo nimusengere igihugu, nimwiyiririze ubusa igihugu. Imana ivugana n'indongozi, Imana ivugana n'abanyamigambwe, Imana ivugana n'abarimyi n'aborozi. Ariko abantu bavunagurira ibiti hehe? Mu matwi ntibumvira Imana. Ngo urabeho turagiye Nyiranziha n'ejo, ngo akabiri igitoka we Nyiranziha n'ejo, urabeho turagiye Nyiranziha n'ejo. Ni ukuvuga ngo misi muyibarire ku ntoki, misi muyibarire ku ntoki, kubera ko amaboko y'abasirikare, amaboko y'ingwano, Imana yambwiye ngo muri Kongo sinzagwana. Si ukubihebuza, si no kubabwira ibindi. Uhoraho yambwiye ngo mbabarire ngo ntabwo muri Kongo azarwana. Ntabwo muri Kongo azarwana. Ntabwo Imana izarwana muri Kongo. Imana yambwiye ngo irarwana intambara imwe.
ishigaje intambara imwe. Abarundi mushigaje amezi y'umubabaro atarenze ayo ku ntoki. Ngiyo ibindi bisigaye byose mubibarire ku ntoki, mubibarire ku ntoki, kubera ko ariko umunyarwanda yaravuze ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Intambara iri muri Kongo ntabwo Imana izigera ibaramburira ukuboko ko kurwana. Cyakora nimuhindure system, uretse ko nabwo mwaba mugiye igihe kitaragera. Nimuhindure system, muvuge muti dushaka kubohoza intara ya Uvira, intara ya Kigoma, ahoho kudesha. Ariko nabwo birabasaba kubisengera kugira ngo mujyane n'Imana, ndetse nanjye mumbwire mbashyigikire niyiriza ubusa. N'abandi bahanuzi bose babihanuye mubabwire biyiriza ubusa, babashyigikire. Nibitaba ibyo murajya guhiga ntambwa, murahiga ntambwa kandi yahigaga ishijanja. Yenda ko mvuze ibi, harimo abantu baba bavuga bati iyo uvuga nabi Burundi ni akazi kanyu nimugira ishyari rye. Ntabwo Burundi nabuvuga nabi, nta n'ikintu kibi navuga ku Burundi, ariko Imana yimuye abami, yimitse abandi. Niyo yimika, Imana niyo yimika, ikura abami ku ngoma ikimika abandi. Yakuye Sawuli ku ngoma yimika Dawidi. Niyo yimika, Imana niyo yimika. Ni ukuvuga ngo Imana niyo yimika abami ikimura. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Mbona marayika mu kirere cy'u Burundi, mbona marayika ku butaka bw'u Burundi, mbona marayika ku mipaka yose y'igihugu cy'u Burundi, mbona marayika ari kumbwira ngo ibi bintu bitangaze. Mbona Imana iri kuvugana nanjye imbwira ngo usomere abantu iri tangazo, ubwire abantu iyi nkuru kandi ntuceceke. Numva Imana ivugana nanjye ngo mbivuge. Harimo abantu nyine bavuga ngo ntibazabivuga, ariko tuzabivuga homboka. Ndatangaje nubwo navuze amazina y'impunzi yenda zizwi muri politike, ariko impunzi zitazwi n'izizwi ziratashye, kandi abarundi bazwi n'abatazwi bagiye kwakira zino mpunzi. Ese witeguye kwakira? Rambura ikiganza tubakire mu izina ry'Umunyanazareti. Ese witeguye guhunguka? Itegure guhunguka mu izina ry'Umunyanazareti. Uhoraho arambwira ngo intambara zirashize, Umurundi aratashye n'Umurundi kazi. Indege ibacyura, imodoka ibacyura, amata bacyura, amaguru abacyura. Imana yahaye umugisha. Haleluya. Uhoraho abihaye umugisha. Kandi Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Hano hagiye kuba ikintu kidasanzwe, ariko kiri butangire muri uko k'umunani, kigafata ukwa 9, ukwa 10, ukwa 12, ubundi bisigaye bigahita biba salama, bigahita biba bo, bigahita biba amahoro. Umuntu watangije iyi ndahiro Uburundi buzamushimire ku ngoma ya Dawidi cyane ya Neva, uzabishobora azamushimire. Hama Imana yirahiye iravugana nanjye ngo nimusenge Sorotani Makenga na General Evariste Ndayishimiye n'umugaba mukuru w'ingabo igisoda cy'u Burundi, umugaba mukuru wacyo. Ntabwo ari igihe cy'intambara, ntabwo ari igihe cy'intambara. Intambara ni iy'abakongomani, ntabwo ari iy'abarundi. Iyi ntambara ni iy'abakongomani, ntabwo ari iy'abarundi. Uburundi rero Imana yambwiye ngo ntabwo ari Somalia. Uburundi si
Sudani. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo Burundi ntabwo ari Kongo. Betekeshezerererebo. Uburundi ntabwo ari agatobero. Burundi si na ngufi. Burundi ntabwo ari amarembo ya shitani. Burundi ntabwo ari igihugu gituwe n'abanzi b'Imana. Burundi si abantu muri bushyire mu gatebo ngo mubatwarane n'ivu. Hoya, jamais, jamais. Ahubwo Uburundi ni igihugu cy'isezerano. Ni igihugu cy'isezerano. Kandi kigiye gukorerwamo ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza. Nimemuona asiye badilika, Yesu awezi badilika. Tuzamubona uwo mwami ntahinduka, Yesu n'umwami udahinduka. Tahuka. Nanjye ndagaruka kuri ubwo butumwa bwa Niyombare, ngaruke ku butumwa bwa Nyangoma, ngaruke kuri Kanani wabonye kuri Tamuneri. Koko Imana yambwiye ngo Uburundi mu kwezi kwa karindwi buraba bugeze Kanani, buraba bujabutse Kanani. Dore umuntu ugiye kubujabukana i Kanani. Haleluya. Dore umuntu ugiye kubujabukana i Kanani. Mbisubiyemo, mu Burundi i Kanani mu kwezi kwa karindwi murajabuka. Inka yabyaraga imwe irabyara 3 y'indundi. Uwabyaraga bazwe mu Burundi arabyara nta sezeriyene, uwibungenzaga. I Burundi mugiye kubona icyagezwe gishika. Ubwo yenda mbivuze mvuze yenda se ntavuze mu ndimi wasanga utari bubyumve. Mbisubiyemo, gari ya moshi mugiye kuzibona, amabarabara agezweho muyabone, indege muzibone n'amakompani y'Abarundi, inganda muzibone, by'igitoro byashyizweho iherezo. Koko njye Imana yavuganye nanjye irambwira ngo ukwezi kw'indwi ndajabukana igihugu cy'u Burundi mu ruhando mpuzamahanga. Murundi agiye kubahwa. Ntabwo ari bimwe Abarundi babakubitira muri Tanzania hakabura ubavugira, babakubitira muri Kenya hakabura ubavugira. Burundi tuvugana marayika yavuye mu ijuru kwibuka umurundi n'igihugu cy'u Burundi. Haleluya. Na mwene Murundi n'umurundi kazi. Imana yambwiye ngo uruzerero rurarangiye. Imana yambwiye ngo tambika. Uhoraho avugana nanjye arambwira ngo umwana w'ikirara aratashye, kandi bamubagiye ikimasa kibyibushe, kandi bamwambitse umwambaro mwiza, kandi bamwambitse impeta, kandi bamushyize mu murongo. Igihugu cyongeye gusubira mu murongo nyuma y'imyaka n'imyaka, kidafite isura, kidafite umurongo, kidafite ubushobozi, kidafite mu ruhando mpuzamahanga ijambo. Mugiye gusubirana ijambo, muraba mukize kurusha Ababirigi. Ababirigi nta kintu bafite. Muraba muyinga muruta Ababirigi. Mwebwe abantu bagiye kuza kwimukira iwanyu. Nigarukire kuri Niyombare. Generali Niyombare ati ndatashye mu gihugu cyanjye cy'imvukira cy'amavuko. Mama 23 irimbanyije urugamba. Bamaze gucukura indake bose bariteguye. Uvira hagiye kubera cyo nakita inkundura yakasa mutwe. Umwe yaracukuye, undi aracukura, undi arategura. Ingwani igiye kuhabera rero, ngira ngo nibwo na Niyombare nabonye itangazo rimbwira ngo Niyombare aratashye. Niyombare asubiye mu gihugu cy'u Burundi, kandi ntabwo agiye gufungwa. Nyangoma aratashye, tepokeshezerererebo, kandi ntabwo agiye gufungwa. Ndakubwira iby'umwuka yamariye. Yesu Kristo mwana w'Imana, ndakwinginze Data wa twese uri mu ijuru, utavuza abavuga bavugira ubusa, udataramye bataramye bataramira ubusa, utarinze abarinzi barindira ubusa. Ariko hano turi mu izina rya Yesu Kristo, shyigikira amatwi n'umutima n'amaso n'ubwenge, duhurije hamwe mu izina rya Yesu Kristo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza kawe.
no gutabara no kunesha kwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana icyuye impunzi zose z'Abarundi. Niyo Mbare atangaje itangazo ryo gutaha, Nyangoma atangaje itangazo ryo gutaha, umwana w'ikirara aratahutse. I Burundi yenda mwabonaga muri bake, ariko ubu mugiye kuba benshi, kubera ko igice kinini cyari hanze y'igihugu Imana iragicyuye. Abantu bazasigara hanze ni abazaba babishaka kuhasigara, ariko ababyishimiye n'ababishaka Imana ibahaye gusubira mu gihugu. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, ibyiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Mu Burundi witwa Niyombare yahunze azira kudeta yateye irapfu. Na Nyangoma nuko ni umwe wahunze nawe ku mvo za politiki. Ariko itangazo rya Kasamutwe, inkuru itari bushimishe benshi, inkuru iri bubabaza abandi kanashimisha abandi, nuko uwitwa Nyangoma aratashye mu gihugu cy'u Burundi. Aratashye, bamwe bari bumwakire bandi ntibumwakire, ariko nta jambo yavuze rihera. Ayiwe, nta jambo yavuze rihera. Imana ishobora byose ihaye Nyangoma gutaha, ihaye witwa Niyombare gutaha. Kandi ubu tuvugana marayika ushinzwe gucyura ingabo z'Abarundi ziri muri Kongo zose mwitegure zigiye gutaha. Intambara yazi Imana yishyizeho iherezo, yishyizeho iherezo. Imana igiye kubasubiza mu ngo zanyu no mu gihugu cyanyu. Urugamba rero rurarangiye, kandi urugamba rurangiye nta tsinzi muzigira mukura muri Kongo. Ni ukuvuga ngo amasengesho y'amezi 3 yatangiye mu kwa gatandatu itariki ya mbere kugeza mu kumunani itariki ya nyuma. Ndagushimiye wowe ubana natwe, kandi Imana iguhe kugabana muri aya masengesho twatangiye. Ijambo ry'umugisha nkuzaniye, Bibiliya ivuga umusazi wabaga mu marimbi wikatishaga amabuye. Amen. Wikatishaga amabuye, ngo byageze ubwo nta kiziriko cyari kikimuzirika, nta n'umunyururu wari ukimuboha, kandi ku maguru n'amaboko. Ariko Yesu Kristo nibyo ngiye kugarukaho. Kandi uyu musazi yari ari hakurya y'inyanja, ntiyabaga mu murwa ngo asarire mu bantu cyangwa mu bintu, yasariraga mu marimbi. Ni ukuvuga yagiye ku munara mukuru w'abadayimoni, yagiye mu cyicaro cya shitani, yagiye kuri hedikota y'abadayimoni, kuko mu marimbi nta muntu ubamo, nta n'uturayo, nta n'ikiza cyo mu marimbi, nta n'umukobwa usohokanwa ngo bamujyane ngo bajye kuganirira mu marimbi, nta nama ibera mu marimbi. Amarimbi tuhabona nk'imyuka mibi, kandi koko ni nabyo kameme. N'abaharara bano bararira imva, barara bidoroza ijoro ryose. Ngo nuko inkuriza kwambuka inyanja, uwitwa Yesu amenya ko hari umusazi wananiye abaganga, ananira n'abantu. Kandi uyu musazi bisangwa nawe ni umwuzukuruza wa Aburahamu. Ibyo musuzugura uriya musazi, ibyo bimupinga uriya wahuye n'ikigeragezo, ibyo murwanya uriya muntu. Amasengesho yanze kugukiza indwara. Wasengeye mu mazi, usengera mu cyumba, nta munyamasengesho mutarahura, nta muntu mutarabonana, utabaza amasengesho kugira ngo utabarwe. Kugeza uyu munsi nta gisubizo cy'ukuri urabona mu masengesho. Habari zako Imana irabizi. Urukundo rw'Imana rutangaje. Yesu bwamwambukije Mediterane kuza kukubohora. Yesu bimwambutsa Atlantika kugusanga i Burayi ngo agutabare. Yesu bimwambutsa inyanja itukura agusanga muri Amerika cyangwa muri Aziya cyangwa no mu nyanja y'umukara hafi y'Uburusiya na za Ukraine na za Belarusi n'ibindi bihugu bitandukanye. Kubera iki Yesu akora urugendo mu gihe cya tikite ukambuka inyanja? Ntabwo ari umunsi umwe, si iminsi ibiri, kubw'umuntu umwe w'umusazi,
kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo umwizera wese adacibwaho iteka. Haleluya. Burya nta kigeragezo kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza gusiga uhagaze, uratuza ukanasenga ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihana imbibi n'igisubizo, humura izo ntambara si uko zizahora, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo na hari Imana itabara ku munota wa nyuma. Yesu arangije kukuka yambutse inyanja. Satani afite uburyo hagati yawe hari inyanja y'ikigeragezo. Shitani ifite uburyo agutandukanyije n'Imana, ijya kugukubitira ahantu utari bubone ubutabazi, ijya kukunigira ahantu urira nyina ntiyumve, ijya kukunigira iyo umwana arira nyina ntiyumve, ukubitirwa mu isi nyamara isari y'Imana n'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko Yesu bumwambukije inyanja, Yesu bumuhagurukije ahari, aje kukubohora, aje kugutabara, aje kugukiza, aje kukurengera. Amen. Yesu ikimuzanye rero ni ukurokora ubugingo bwawe, ni ugukiza ubugingo bwawe, ni ugukiza amagara yawe. Haleluya. Mungu asifiwe. Ikintu kizanye Yesu aje gukorana nawe ibimenyetso n'ibitangaza n'utwumiza. Mungu asifiwe. Nagira ngo rero nkutangarize amahoro ava mu ijuru, umugisha uva mu ijuru. Nta kigerageza Imana itagukiza. Biriya abaganga bananiwe, abanyamasengesho bananiwe, nawe wananiwe. Wabohesheje ibiziriko birananirana, ubohesha iminyururu birananirana. Nta kutagize mu ijambo rimwe ngo upfukapfuka utwikire cyangwa wiyeranje, ariko byaranze. Reka dusengane Imana. Yesu Kristo yambuka inyanja aza gutabara. Ndagushimiye Mwami Yesu, ijuru n'isi n'ukuzimu, aho hose urukundo rwawe rugerayo n'ukuboko kwawe kugerayo ugakiza ugomba gukiza. Ukize Uburundi n'Abarundi, Abanyarwanda n'Abanyarwanda, ukize Afurika. By'umwihariko mwene data uteze ugutwi Imbabazi TV gatatu, umuha umugisha wo kumvirwa no guhabwa, umusanga aho aherereye n'ahari, ahabwa umugisha nawe none n'iteka ryose. Amen. Turagushimiye. Ibihe byiza. Ciao ciao. Shalom shalom.